lagi artis sama film Tengkai. Mapi ini deh, iwe lagi gang. Ini juga sementari ya Pak Jason Remner gang. Bagi ini iwe artis sama film Tengkai. Bamai. Kini kita nongkrong rat Pak sama film kasih. Kamu kini kita itu social influencer. Mungkin rinsan sosial media kami Facebook, Instagram, kita share ke videos cungga film Tengkai. Teh nak kalian dong cuaca sendiri film production hang ni dan ban ai kusna ni kini. Dah bisa. Tadi mungkin kan ada kan. Boleh. Jay. Thank you. Boleh. Boleh. Hero pi Arlang ni film. Oh, nga apa lah kan ni. Aku mi ai ni film. Nga iwe nak kikeng. Ni tu buat pi kidnap mah. Oh. Kau nga akum iwe nak kikeng bang kidnap. Kunjung kira resi sama song ya. Ngayo ka role ka ba kami tik lihat. Hakadaka escape pio urul kum tuhi. Hakadaka escape ru ngayo role kum stream kum cuy. Nombor tu. Apa tu kepat. Hakadaka film Haka escape pada. Maharul Haka PD ya naria hangne PD ikon. Sekolah. Cepat. Kum no pie show atau klau. Hai atau klau. Klau kani kata klau Sanmer. Sanmer. Personal. Shoot plus. Kalau kum no pie show buat kira. Kira ke pa shooting teh ngila mesak. Mesak kemudian. Sapok Sapok. Pilih lah kelon Nak mah. bentak film teh ngi biasa. Ya show baik mah. Tapi kalau kum no kastrat ang film. Setenar. Tapi Kan kalau role ngas setenar. sangat baik mah. Tapi tang film ni di sini na rasanya film. Tahu deh nga Kecuali mah. Baca sendiri pi aku mi na film Tengkai. Te siapa bagan batai ke ningkong ningsap ngaku apa naik kubli kerpang ya i producer juga dengan film Tengkai but sekoi pat ngaku apa aingu ya syuai try kendat nunggu tahu bala aingi kami pat kebesar kebakalan bat mi lala ban poi aduh akan dengan film mat lengba ke jingkersan rat ba nakal yang jengki parado parasnam ki balayawan nadu sin baningkong bala pelat akan dengan film mon nadu minen ngi ba nakaliang jengki pai ba kilawan ras adu kata-kata ngi klempoi perkhat klem bedur ba nakaliang jengki nongsong senong jong kan ngo jella kumki parado parasnam kitban ki benwan tuj akan dengan biju cinema hall but kane ki kalong ke ba kemen yang asyik kadai ba ngayi kini kesini mah bagi parado parasnam jungi lasdang benwan ai jingkesian ya lagi tin ya lagi telin lejong ban penkiu ban mah long kum kasih benta bawan ai jingkesian ban penkiu om tang ya pi yang kinong a ki producer le ban kentil ya ka tin telin juga jadi bendril jungi ban kum juru ban kiu haka yo ka kot jungi kum samla jung ka brini terus bat akan ni kapor saisen ai kubli kerpang ru i producer jungi bala ai akan ga kusnam lengba ni Basel mah kubli piru bagi lawan dan sim benta ban ai akan ga kusnam ini ke kamdei boong ka kusnam mah andai kadai kala bandai ka jingai ke barat andai hanga maroi kalong sya ke bakrau hadu kata-kata ke pensu kemen hadu kata-kata yang nama beli kadai kasin bandingkong bangala wan ban ak bat ngalayo benta ban ak dengan ka film te ngampoi perkhat ka jingem jonga bangan poi hakane ka lenti ban ak film te ngaptip baro ngai kublei ya unong bunong tau batip maui khamba bat kumjuru ngaptip kumnui producer jong ka film ila sungu bit sungu biang yang ban aka kana ka film ila ai lat yang ngamla film da ai publik kerpang iru to blei nang putu kudoi i Dia kumno pi ak man Iserlen ngai itu pot tan yo Iserlen. Kumno pi singa wa pi yo ban ak Iserlen. Israelin ide iwe na ki artis i actress ibalapau ba ne apo jella jungi kumnga ubade newcomers ngamla ban compare pati
Adin bangalayo ban simbenta ban ak badi amtip ningkong ngasir ngating awan kataka jingkunyu rumah halade nungan face badi bayade bat kanika aklem andrai adin ngasatip adin bangalayo ban mat ban ak kanika film ngasatip o kadai kumne mo khnang meiru kumbang yui hakirisan sosial media mlong ta ilong bajai ibas tenar ibas ngul red but ya habit bat baro de baya ak katuka film tengkaru bangayo ban ak kadesya kebas amdan ketin siu ban batai ngasu komen palam Pisu kumno bagi paiba lawan kasam hai kan. Film Jopi. Kayak disnau Jopi. Fiong kumno nga kan stoi Kayak disnau Jopi bagi paiba lawan kasam ni film Jopi. ani pataken bo ngamdan ketin siu kumno ngan ai kublei kumno ngan penpau pensngo gi paiba bakane ketika film kebaningkong ka jingyem junga bangalayo benak bat ngala iba nakaliang paiba kepada do prasnam jungi kilawan banai jing kersan sisa te kane kapor ngamdan i benong ngamdan i banai ngasulu la benong kubesi bun kubesi ajar ngu to nangai yo kamet kapat ke basat ke baklain ningai kiu hakayo kakot haka bit kapiang hakayin kasam jungpi te nangne sakmat ka nang sanangai persang kham bhag te bayade bat kane ka film sisa ka baitenat hadu kata-kata om tangka entertainment hakan ka film andai kadon ka jing mentoy bat jing tip jing simpang sibun akan ka film te ngar kaparjur ki pilang baro ki paiba ki pakum ki parado prasnam nong kersat finia wan ai jing kersan lem akan ka film namar kan ka film sisa ka hikai ki kun samla ka kun kan ka juk ka bamanta ba ngim tengkai om tang ya ka jingdon jingyam ka kongsan kalong ya ka akor ka burong nama da ka pisa ka spa finumla bantit ya ka akor ka burong kan ka film ka batai pi kumno ba fin tengkai kum ka rikasi jungi kum ki jaj bener jungi ki batip ya ka jaj ka kur ya ka longkha mankha ki imlang salang ka riti dustu jungi khamper bani ki waipat te kane ka film ho ngam danang tan sibun ban batai ban penpau kane ka por andai ngakwa yepi ki parlok parajor ki nong kersan ki parado parasnam pinwan hi dalade ba fin pet bat fin saki ya kane ka film ka jingi tenat lu hadu kata-kata bat finyo ka jing mentoy sibun sisa te sai sen kublai sia dan kilang bar kublai Yo ba pilih yo ban film tingkai. Stop lihat ke komen beli producer bikle ben khat Kayak jing Jopi ada. Ki kumno ile ka biang ni kumno. kemudian ke Toh, kublai sibun. Basu, kumno long. Biang. Toh, kumno pisngau menta ka film. Kalau kumno ile de film biju film tingkai. ये नहीं कहा कैसे बोला बहुत अच्छा है तो वेलकम टू बंगलोर ऑन बियांग सीजन तो कुबलाई भी स्व असेंबली प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन कुबलाई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आई चांस है टेंकाई ऐसी फिल्म तो कुबलाई सिबुन तो भी ऑन बियांग तो शलोंग वेलकम टू बंगलोर डायलॉग जो है डायलॉग वेलकम टू बेंगलोर शिलोंगर Sunat. Te kumno pi habiju la pek pek ba kan hoi bai ba. So biang ni kumno. बियांग yes. Biang ma. बुनब्रिउ हाउसफुल मिनिन्द्र हाउसफुल अंतक सिंगिरु हाउसफुल बियांग बेस्ट Das ma. स्टोरी रु Biang. Mo pi ada ka Assamese na Hindi keren Assamese na Hindi pi सुमिस नांग हिंदी नांग तो keren da ka Hindi pa. तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हम लोग का ये स्वासिमली फिल्म प्रोडक्शन को डायरेक्टर प्रोड्यूसर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस फिल्म में खासी सिनेमा में मुझे लेने के लिए चांस देने के लिए मैं प्रोड्यूसर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
तो और भी कोशिश करूँगा आगे अच्छा करने के लिए। कल तो देखा बहुत हाउसफुल है, आज भी ना, आज भी हाउसफुल, कल कल भी, और ज़्यादा होगा। कल और भी ज़्यादा होगा। संडे, आज सैटरडे है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पब्लिक ऑडियंस बहुत अच्छा कमेंट्स दिया ना। आप लोग भी आइए। तो आइए दोस्तों, आप लोग भी आइए, देखिए कैसा लगता है। हिंदी काम करने आया, काम देने से काम नहीं करना। काम करने के लिए आया है, काम देने से क्या इनकार कर रहे हैं। इनकार कर रहा है? How? Not exactly. Oh, Kublai. Kublai. Kublai.